بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Hey mga manusia, kalak niyo sukad na niyo, mataan na sulinog kubangkit na siya yalbiyumala. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Si kualunga na maylay niyo to, na kalipatan ng umani pupakasuso sa pupakasuso niyan. Gumimbawa tao umani maugat su ikaw gatian. Gumaylaing kas sa mga manusia alagi do kikababrag. Ak naabasiran kikababrag. Naugay na susik sa wala asangat kaaday kiran sa akal. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Naad na pud ko mga manusia at tawag imakipupawala makapantag wala sak naaba katao. Gupagunutan yan sa umani syaitan na pupuminasa. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Minikukumarkan niya na mataanas kanya na kiridagyan. Gumapang gunanaw niyan kusiksak kunaraka sayr. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hey mga manusia, o baka no sisangka ko kawiyag ko oryano kapatay, na mataanas kami na inadnamis kanwa puun sa buta, oryan niya na puun sa nutfa, oryan niya na puun sa ruguam bebetik, oryan niya na puun sa sapuro na sapo amya beloy aguda mabeloy, kaanamir kano mapakaliwanag, guptengan nami kumangatian so kaboy ami taman ko taali kami apento. Orian niya napupukaliw namis kanwa mga wata. Orian niya napupukalaan namis kanu. Kaang kanurautan ko kataruto po bagriw. Naad na peder kanwa tawa puputay akang udaan. Guad na peder kanwa tawa pukakaswin ko tanto akorang akawiyag-wiyag. Kaanda katawan niyan ko oriano katao may tubo. Napkiling kasolo pa akamamaraan. Na igira apya katuro na miron suig. Na pananabadan gusibukar, gumapakatuuyan so umanim beram-berang amang ngetu amapiyay paras. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Diyutuman na sabab sa mataanas wallanas kanyan subnar, gumataanas kanyan na paguyag niyan sumiyamatay. Gumataanas kanyan na sulangwan taman nag-uusyan. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
na mataa na subengkit na pekatalinguma da asangka amada delemun gumataa na swalla na paguyag niyan sutawa matatagu ku mga kubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Naadna pud ku mga manusia agi makipupa wala makapantag ku Allah ak na aba katao guk na aba turuan guk na aba kitab pepekabegay sa maliwanag. Thani ya'tufihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Alilingi inya naligyan kaan makadedeg pun kulalan wallah aad na bagian yan si eko dunia akahinaan gupa kita aman namiron kualungan na kiyama susik sa apa katutong. Dhalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Terunon dia yaman na sabab kum yang gelbekum bala alimangka gumataan na swalla na knaaba salimbut ku mga urip niyan. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Naad na pud ku mga manusia ap simbaan yan swalla sap keelang-alangan na umasugat skanya na mapia na maswaton na umasugat skanya na tiuba na kelid niya na parasyan mialugi sa dunia gu sa akhirat giyutuman nas kanyan suk kalugi mapayag. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Pepenung genuin niya na salakaw ku Allah sudirun pekabinasa gudirun pekaumpia giyutuman nas kanyan suk kadede gemawatan. Yad'u laman darruhu aqrab min naf'ihi labi'sal mawla wa labi'sal 'ashir. Pepenung genuin yan songane na suka pekabinasan yan na lebih amarane adi suka pekaumpian yan tantu amarata apanarigen gutantu amarata abulayuka. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Mataan aswalla na pekasudnian sumiamaratiaya guping gelebkiran sumanga pipia ko mga surga apu pemangundes ko kababaanian sumanga lawasaig. Mataan aswalla na penggulaw laanian sungani na kabayaian. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi ad-dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghidh. Sadin satawa ayab tadian na tatarimaan yan sa didin tebengan wallah su Muhammad si sa dunia gusa akhirat na beter sa tali kubuungan orian yan na pagagut nang gede-gedeen yan no inukila ngede no antangan yan ang marata so igagani-ganiron. Wa kadhalika anzalnahu ayatin bayinat wa anna Allah yahdi man yurid. Na lagi daya akini turun namirun ang mga tanda ang mga rarayag gumataan aswalla na pengguna naunian sutawa kabayaian. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiin wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid. Mataan na sumiamaratiaya gusto mga Yahudi, gusto mga Sabiin, gusto mga Kristiyan, gusto mga Majusi, gusto miyaman na kuto, na mataan na swalla na kukumnian siran kwalungan na kiyama, mataan na swalla isaksi kulang wantaman. Alam tara
وأن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Bangka dikatawi amata anas walla nasu musududun sumata tagu ku mga langit gusu mata tagu ku lupa gusu alungan gusu ulan gusu mga bituon gusu mga palaw gusu mga kayu gusu mga binatang gumada kala pedun ku mga manusia na mada kala miatang kedun susiksa na sadun sa hinaan walla na da makabagayron sa menang mata anas walla na penggulaw laan yan sungani na kabayaian. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Gia dua ya apkeridu na miaridu siran maka pantag ku kadnaniran. Na sumia mangungkir, na kesenggayan siran san ditarna apoy. Pengududin ko poro umanga olo iran supli kabuig. Yushar bihi ma fi butunihim wal julud. Iptuna guto ko matatagu ko mga tianiran gusto mga kubal. Walahum maqami'u min hadid. Guad na mga bagian nira na mga rumpia putaw, ay pembesal kiran. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhab al-hariq. Omaniran makedia takapagawa iranon, puun kubuko, na pakakaswin siranon, guterong kiran, taamin niyo susiksa pekatutong. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Mata anas walla na pekasulnian sumia maratia ya guping gelub kiran sumanga pipia. Ko mga surga apa pemangundas ku kababaan yan sumanga lawasay. Pengimuan seran roo ko mga salda abulawan gumuntia. Guaya mangan ditarniran roo na sutra. Wahudu ila at-tayyib min al-qawli wahudu ila siratil hamid. Gumiang gunanaw siran ko mapia akatero. Gumiang gunanaw siran ko lalan walla adiye tanupudi. Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Mata ana sumia mangungkir, gupepengalang siran kolalan walla agusu masjidil haram. Asu ini senggemis kanya na bagian mga manusia. Am lagi dun suma bebelingo na gusu mananangga. Na sadun sa kedia terosa diuntol sabab sa kapangan niya. Na pakataam namis kanian kusiksa ahmali pedes. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'is sujud. Naguni na piaya gemi ku Ibrahim sudarpa o walay sa Peter wa miron. Da asekuton karak na may tubu. Gusto tiyang kaswalaya kan na bagian ugi itatawa pagusto po pemanindag. Gusto po peroroko apa pemanudud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
Na tawag na ka kung mga manusia suka penay haji. Kama makataling umasiran reka apu pelalalag. Guki kukuda ko uman iunta. Ama makataling umasiran apuun ko uman ilala na mawatan. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Kaanian kamasay supuma kaum piakiran. Guaniran keeloy sungaran wallah si ko mga alungan nakikapapento. Makapantag ko ini rezeki niyang kira na mga binatang mga ayam. Nakang kanuron gupakakanan yuron so kareragnan ap kemermeran. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Urian niya nalalan niran so ukitiran kukap na haji. Gutuman niran sumanga samaya iran. Gutawap siran kuwalay aandeng. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Giyutuman asadun sa salaan yan supaya kipamagadatan wallah. Nagyutu imapiyaon si ikukadnan yan. Na piyakay rekanus sumanga ayam. Inunta suka pepengadian rekanus o kaya haramon. Na pakawatan ninyo sumarsi ka mga berahala. Gupakawatan ninyo suka teruwa kabukag. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Asasalim butawang kanuk wallah. Sadini pepemanakutoon skanian. Na sadin sa ipanakuton swallah. Na lagi dubemyaulu gepuun ko kawang. Napsiyabin skanian mga papanok. Udi na ipembayug skanian undu kuder pa amawatan. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Giyutuman na sadin sa slaan yan sumanga tanda wallah. Na mataan naya apad ko kapapengungunutan ng mga puso. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Adna bagian yuro na mga guna taman ko taali kapapentoon. Urian yan na susumbal yanon na si ko ubay walaya andeng. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Na umani pagtaw na singgaya nami sa papenumbalian. Kaaniran keeloy sungaran Allah si iku ini pagperiang kira na binatang ang mga ayam. Nasutuhan niyo na Tuhan na isa-isa. Narong kanumbayo rantang. Na papemanutuling kasama piya sa kipangangalim babaan. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Siran na igiram ya aluis wallah na sumangkup sumanga puso iran gumanga papantang kung ngane na minisugat kira na tiuba guki pamamayan dug kusambayang gususabad ku ini bagay mikiran na ipapamamagairan. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Na sumanga unta na inisenggamis kanya na bagian ni wapad ko mga tanda wallah. Adna bagian yuro na mapia.
Na aloyan yusungaran wallah ko kasumbaliyaw na kipakatitindig na igiramini betad sa mga kililiran ko lupa na kang kanuron gupakakanan yuron sudumadapay gusubara arapan lagi dutuma na kiyapaka pesiyuno tamikiran rekano kaang kanu makapanalamat. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Di deni sempay ko Allah sa mga sapo iran gus sa mga rugu iran na ugay na isumpay ron sa kapangungunutan na puun rekano lagi dutuma na kaya pakapesiyunutan yang kiran rekano kaani maslas-las wallah ko kiyang guna na awanian rekano na pepemanutuling kasama pia sumibipia. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Mataan aswalla nalilinding niyan sumya maratiyaya. Mataan aswalla na diniyang kebayaan sulangwan o makadura tamyungkir. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Bigan sa idin ko kaperang susiran na pepemunoon siran sabab sa mataan na siran na inaniyaya siran. Na mataan na swalla si iko katabangikiran na sabna raga usian. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Siran na biugo siran ko mga ingdiran sa diuntol. Giyabu agi iran katerwa sa ayakad na namin aswallah. Na udar na wala sa mga manusia so sabaad kiran sabab ko sabaad. Na miyang agagubadin sa mga simbaan. Asawami, gubiyaon, gusalawato, gusto mga masjid ap kaaluiron sungaran wala sa madakal. Na mataan at tebangan din wala sub tebang rekanian. Mataan aswallah na titu ang mabagradikern. Alladhina مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Siran na upaka kepaarami siran ko lupa na ipumayan degiran susambayang gutunay niran su zakat gu isuguiran sumapia gu isapariran sumarata na kapaar wallah su keekiran ko kekaulaulah. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. Nauta palisa kairan ya Muhammad. Nasab na ratumya palis kumyaw na aniran su pagtaw Nuh gusto Ad gusto Samud. Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut. Gusto pagtaw wa Ibrahim gusto pagtaw Lut. Wa ashabu Madyan wa kudhiba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir. Gusto mga tao sa Madian. Gutia pelis sumusa na piyaka teli akan samalayat sumanga kafir orian ya na dinagakan siran na antuna aimyam betaduki alina kukiran. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zaliman fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Na madakala paging de binina samis kanian ko giiran kanderwaka nas kanian na miyamang iruber sumang atapian gu pari dia kia ganatan gu turuga na mapuro. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
Basiran de makalala ko kulupa. Na adna bagian ira na mga puso ami penggede-gede iran. Udi na mga tangila ami pemamakinegiran. Na mataan na ya. Adi kebutas sa mga kailay. Na ugay na aya kebutan na sa mga puso aso sisii ko mga rarab. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Na pengniniran rakaya Muhammad kapagalukaluki ko siksa na didin pendurat swalla ko diyan diiyan na mataan na susalungan si ko kadnan ka na lagi dusang giburagun ko itungan niyo sa dunia. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Na madakala paging depiaka teliakan samalayat kugiran kanderwaka orian ya nasinik sa akan skanian nasakan nikenduden. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Terwangka, hei mga manusia, sakan na matagakor kanu pumaka ektiara mapayag. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Nasirana miya maratiaya guping gelub kiran sa mga pipia na adna bagian irana maap agu pagparamapia. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Nasirana miya manamar maminasa ku mga ayatami arurumpisaniran nasiran man ni mga tao ku neraka jahim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Nada asyugu me kumyaw naan kaya Muhammad sugu udina nabi abadi igira miatia napserampong no syaitan subatia iyan napagilangan wallah su ipserampong syaitan orian ya nag-iipakatek na anwallah su mga ayat yan naswallah na matauwa maungangan. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Kambeloy niyan su ipserampong syaitan at yuba ko sirana kadadalman su mga puso iran sa gedemen. Gusto mga tatagas sa mga puso iran na mataan na sa mga derwaka na matatagudin ko kiyang gibas sa mawatan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Guadun katokawiyo sirana piya magan ko katao amataan na giya Quran na yan na benara puun ko kad na naka. Gumaparatiaya iran na ya. Gutekenarkan yan sa mga puso iran. Na mataan na swalla ititu pengguna na uko sirana miya maratiaya ko kita untol. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Nadi kepukah sosirana miya mangungkir ko kasesangkar kanyan taman sa kapakat taling umakiran ubang kita mitalemba. Udi na makataling umakiran susiksa ko gawi iya daa kapipiyaw na ginawa. Al-mulku yawma'idhin lillahi yahkumu bainahum falladhina amanu wa 'amilus salihati fi jannatin na'im. Sukapaar sa alungan uto narkwallah hukumnian siran nasira na miya maratiya yang guping gelub kiran sa mga pipia na matagu ko mga surga apakadarandeng. Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaik
أولئك لهم عذاب مهين. Nasumia mangungkir gupia kambu kegiran sumang ayatami. Nasiran man na adna bagian nira nasiksa apa kahina. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Nasumia manugalin sa ingid makapantag kulalan wallah. Urian niya namia perang siran. Udi namia tay siran. Namataan na priskian siran din wallah sa riski mapia. Namataan nas wallah nas kanian din lebi amapia ko pupamagay sa riski. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Mataan na pagkasul niyan siran din ko surga. Kesul din na keswat siranun. Namataan nas wallah na titu matao matigir. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Gitu din man nasadin sa sumaup sa lagi duki aniayaun. Orian ya na inaniaya pemanskanyan. Namataan na tebangan din skanian wallah. Mataan nas wallah na titu mamaapan naman api. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Yutu din man sabab sa mataan nas wallah na pupakasul niyan sugagawe ko dondo. Gupupakasul niyan sudondo ko gagawe. Namataan nas wallah na pupukan naga pupakailay. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Yutu din man sabab sa mataan nas wallah nas kanian subnar. Gumataan nas pupenung genuin nira nas salakaur kanian. Nas kanian suribat. Gumataan nas wallah nas kanian sumapurwa mala. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Bangka dikatawi amataan nas wallah na piyakaturunnya na puun kukawang suwig na kebeluy sulupa amagagedung mataan nas wallah na tanto amalay gagawa kaib. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Rakian susisi ko mga langit agu susisi ko lupa. Namataan nas wallah na tituas kanyan sukawasa apupudiin. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Bangka dikatawi amataan nas wallah na piyaka pesiunut yan rakanu susisi ko lupa. Agus sumanga kapala pepemangatas ko kaludan sabab sa sugunian. Guurn yan sulangit ka oba makatana ko lupa. Inunta o sabab sa idinian. Mataan nas wallah na tantua makapadiin ko mga manusia amakalimuon. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Guskanian sumiyuyag kanu. Orian yan ang bunuong kanunian. Orian yan ang paguyag kanunian ko orian o kapatay. Mataan na sumanusia na titua daat tadmian. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Umani pagtaw na singge na misa ukit. Asiran na ayairan uto pagukitan. Na uba kairan mapukas ko ukit na makauuntol. Na panulun ka so ukito kadnan ka. Mataanas ka na matatang kadasi ikotorwa na matitu. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
na amay ka makipupawala siran reka, na teruang ka, aswalla imataw kugiin yung gulaulaan. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. So Allah nakukumeng kanunian kualungan na kiyama, si kungani na miyabelui kanuro na dinyo pagayunayunan. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Bangka dikatawi amataan aswalla na katawan yan susisi kulang itagu sulupa. Mataan nagyutuman na matatagu ko kitab. Mataan nagyutuman si ikwalla na malbud. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. Napsimba nirana salah kau kwalla. Sudah ini turunnya no nakatantuan. Gusuda abagian nirano nakatao. Nada abagian no mga derwa ka apu katabang. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Naigira apambeti angkiran sa mga ayatami ang mga rarayag na masarinong ka kung mga para susirana mi ang mangungkir so kaguwad sa may rambu di pimentola so pupamati akiran kung mga ayatami. Teruang ka, inoo panutulakor kano sumarata adigyuto. Sunaraka na initigaruto Allah ko sirana mi ang mangungkir na mikerata-rata akebulusan. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Hei mga manusia, ada na inumbaala na ibarat na pamakinaganyos kanian mataa na sa pupunong ganuin ni wasalako ko Allah na dad na kaadnira na sa timambu at tendek api apan timu-timu anirano to na uad na kuang kirano tendek kamay tubu na dirano to keren rakanian malamak sa pupungampi tagu sa pupungampitan. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Dairan selaan ko Allah su titua kalaian. Mataanas wala na titua mabagradu madaag. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. So Allah na papamili ko mga malaikat sa mga sugu aguso sabad ko mga manusia. Mataanas wala na papakanaga papakailay. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Katawan yan so kasasanguran niran gusto katatalikudo niran. Na si ibu ko Allah pakanduda so kakaulaula. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Hei sumya maratiaya, roko kanu, gusudud kanu, gusimba niyo sukad na niyo, gunggulaulaan niyo sumapia, kaang kanu makadaan. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Na panaguntaman niyo si Allah so unto laka panaguntaman narkanian. Skanian na pinili kanunian. Guda a inisenggay niyan narkano si ko agama ama simpit. Okay to ama iwa Ibrahim. Skanian ni mitur kanu sa mga Muslim guni. Gusi sang kaya Quran. Kaan mabaloy sa sugu saksir kanu. Gumabaloy kanu mga saksi kung mga manusia. Na pamayan degni susambayang gutunayan ni zakat gusarigi ni Allah skanya ni panarigan niyo na miyaka pia-pia a panarigan gumiyaka pia-pia a pananabang.